Құдайға шүгір, бізде 24 сағат су шығады. Bir уақыттарда ачыға қыз беріш қиынлы. Қаяқтан боласын ачыдан десе, о дейтіледі. Не бәле болды десең, ачы бір қайрақы жер дейтіледі. Енді шындығында мұрда ошондайлы, бірақ шор су бар. Әр жерден таштың түбінен, дарақтың түбінен ошондай су чыкчу эле. Анан үйгө эшек менен кылактап ташаган күндөр болгондугунда. Бара-бара заман өнүгөт экен азыр, Кудайга шүгүр. Ошо жанагы эшекти минип алып, эки плак тартып алып, су ташаган күндөргө элештик биз дагы. Айда дегенде кеттик электе, ылдый кайыл, андан нары Кызыл Сеңир Спасовканын берактарына чейин барып, ак су алып келчү. Ак су таппай калганда арыктан, каналдардан куюп алып келе берет элек да. Эми жашаш керек да туугандар. Эми аз Кудайга шүгүр, кийин кудук болду. Машинасы барлар машина менен ташып ичип жүрүп, кийин кудук болду. Анан негизгиси азыр Кудайга шүгүр, мына 24 саат бу тынымсыз чыгат су. Муздак су. Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Караңыздарчы. Кайфка кайф, муздак су. Иш жаныбар, азыр сага койдум атайын. Су саптыр бала. Бу Чарпеда, иште Шападада отуруп алып, мына погоданын арасындачы. Караңыздар. Ушу ат көк жеп атканын карап, жыяны бар, машалла. Быйыл ушу Тораттын үстүндө иштейбиз көрөк. Тораттын жашы 3 асы. Быйыл бээге коюлбады. 2 жыл бээде болду. Кудай кааласа быйыл ушу аттын үстүндө иштейбиз. Кургаз кылалы деп ниет кылып атабыз, кургазык. Кимде кургазык тууралуу тажрыйба болсо комментарийга жазыңыздар туугандар. Кайф бул, айылда кайф ушулда. Эми жакшы аттын балдары. Бирок мен ар бир видеодо айтам, текти түп тамырды ар бир ат өзү жаратат депчи. Мен жанакындай эми кээде тек түптү да куалап коюш керек, кээ бир учурда. Бирок көпчүлүк учурда аттын мүчөсүнө, жүрүм турумуна, жеп ичкенине, сын сыпатына карай бериш керек. Анан жаш жаныбар улакка ошарлашкан эмес. Буюрса быйыл ушу Тораттын үстүндө иштейбиз. Эштин алдында азыр ылыйтан келип, аш талда коюп алып, ушунун көкчөгөндөрүн карап, нары бери. Азыр эми анча-мынча нетен бие көрүп калып, чурка бербесин деп карап отурам ушу көктөн. Жей бер, жыяныбар депчи. Бир местный сеники. Калаган жериңен же депчи. Өзүнчө бир рахатта, машалла деп көрүп коюңуздар туугандар видео. Менде мүмкүнчүлүк бар. Аудитория бар, Кудайга шүгүр. Ушу аудиторияны туура пайдаланып, жаштарга, анча-мынча агаларга, досторго, алардан кеңеш алып, алар менен кеңеш мындай сөздү алыш бериш кылып, ушундай общение кылып, айттама кыргыз жылкыларын колдон келишинче, эми арасында мүмкүнчүлүк болбой калса, туура башка жылкылар менен аргындашкандар кандай болот. Бирок көбүрөөк ушу кыргыз аттарга, кыргыз жылкыларга басым жасайлы, кыргыз тайгандарга депчи. Ошондой видеолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Торат, машалла, жей бер, жыяны бар. Бу тайгандар, кыргыз тайган. Секин
Dost aşağı muzda koyaturam oğlum. Açtı ceydi onlar. Ya dostum cuvayla koyçu dostum ne? Kılıçdaroğlu'ndan minge giderse. Ağızları. Ağızları kullanıyor. Biz maşnalar zor hoca otağız ya onu işte. Harcayın laylarını kaldırın. Bakarsa diyorum. Şöyle tatlı beni video tatlı. Ne çıktım da? Çıktım mı kılavamı dostum. Dostuma verdim de. İki videomu bir mesele tanıştırdım. Bak Kırgız'ın maşası. Onun için var ya mesela. Bir boy Kırgız'ın desem danışık al. Bir boy emez. 60% Kırgız'ın maşası sırası bilseniz de bu tam nodan bir güzel nasıl koyuyorlar desem. Bizde Dakar savaşlarında çakında dursun. Ama çiğnetkende şunda presler tavasınlarda. Bir 60% Kırgız'ın maşasından şunday tavasıdır. Pres bu Dakar savaşı bu pres. O Pres'in adını biliyor isterler. Bir boyacıya geçti biraz da bir boyacıya. Yağında bu yok o şeyinde var. Hazır maşinanı görüyorsun. Maşina emas bu Kırgız'ın veliginde de var ekan taranız. Ömüşün onu ne böyle qozdunuz mu var de? Takansa kendem de cip. Çirik çengitken de. Özü Dakansalardan okşaydı otonları. Velikten beri presi paylap. Bak dostum bunu bir moyka qilib qo'ying deb. 20 yıl kızmat bu. Onlar 20 yıl. Maşallah. Atamın atında. Bunu atam bir kol mingen de. 14-41. Maşallah Xudo qalasa. Öte sonun qilib, mıqtı qilib mineriz. Ömürü orta katı moyka qilib keldim da. Maqsadda moyka qildim hozir. Chiqqandan ko'rib o'tam da. Laylar qalib ketdi, tuna suv tiybayga. Qarindoshim ketadi. Жақсы ойсы бұдайды. Жияны бар. Тайға села дейді. Таланы дағы, түзді дағы өреді. Емеден келдім. Масқа базардан, масқа қартып, көтерлерді, баларым білейіп, өшен тегіп қайттым. Қазан білейіп, мойқа қылып қойышты, тайғаны сәке. Мойқа қылып.